Ita gagayem. Isabot mi kada kayo ti sabali manen nga istorya nga ingkam pinauluan iti Al-Alya! Iti pan nakigas hangga sa Team Mortal abida tayo. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Uror mo minakwarta kan alas mo. Eh, saan? Awan titit ko kan ka! Nasino ka man? Pumanaw kan! Oh, matangsit ka gaya mo. Patayon kalangan. Saan? Saan? Di nakasit kan! Di nakasit kan! Saan? Jak malami na kaya kung ala hindi balay. No di kagon mo. Amatay kan. Arayatan na! Arayatan na! Arayatan na! At nagpapaarayat? Yaskot yung maturog. Yung pulos adyak makaturog. Uga po itiyag sa salubang amang mangag ko. Nuwagid da kinagkiduma ko. Arayatan na! Mapukaw magdagitiyag dutuma amang ko na bumangon ha. Gusto ang nasayat sa numaturog aklangan anak katugaw. Padasit tiyag mas nga at amaturog. At kiduma ko. Makaturog akong maingatan. Tulungan na! Arayatan na! Awan? Talagang awan si Rabi kanya. Hal daw amin akan ito. Ayan nga tanga patpatulang. Dahito iti mission ko dito daga. Ito asa anak amaturog. Ti babae. Dara-dara anay dasa iti swelo. Isu daytoy iti agpapaarayat. Awan pulsunan. Natayon daytoy a babae. Agdaan niniwan amang bambat ay katwanan. Di karmana dayta. Nakalipli dayti tiyuranan. Pakawalan ka. Naladawak ngayong marayat. Ngam di ka madanagan. Tulungan ka. Magunod mo ti hustisya. Babaan iti tulong ko. Pangasin! Ipanamnamakan ka. Asino ka? Kasano ang matulungan na? Pag nakabagi ka kaditilindad, Saan? saan ka agagangay at tao? Anya ka? Karkarma ka kanina kanya. Saan nakakarkarma? Saan ka at tao? Masigurado. Saan ka tao? Kaputan natin sa nga angin. Tinangis ang baikan ka dito'y. Kalaat di kanta. Anda dito ay kasmay sa tao. Tapno tumulong. Alam. Bantayan day tabangkay. Umay ko dito yan dagiti mangisimpak ka. Ay, nagapgap ko maya. Parpaangin na. Nang itakalasin, mangpat. Baknantan mo na. Atong Anya? Di ka man mangrabak ako. patyanak. Baknantan. Panawan tanto'y barong-barong ta. Agawid ta, ili-ilimi. Taidyayan ti pagrugyan ta. Anya? Agpatakder tayo ti balay tayo jay. Kan agnegosyo ta. Adan umdas a pagrugyan ta. Talaga?
Wen, isong aging pakitan. Ngam dagiti langan talaga akasapulan tati alahan ta. Ibatitan dagiti daan nga alikaman ken badbado ta. Tagumatang tan iti kasukat da. Ay na, nagsaya atin ago. Ay sus, agnamayak metlaangan. Kunaklanod di mon matungpal tinkarkaring kanya. Matungpal kon. Adon ti kwartata mo na. Isong aging pakitan. Tagluwas ta itamat lang. Manmanupay lati tao dito'y bus terminal ago. Ikuram kiti. Kamampanaw tayo ko street. Ay, sayang. Saan ta naabutan? Unay ako tong naday katao. Kitaan muna. Ha? Dayta nakatakder ang nakasanggir iti poste. Dayta sugargar ti buok na. Kita na ka. Pasalubong kayo, ha? Pasalubong, ma'am. Sungaron na lang padagas. Takasya day bagana. Itlog po. Amangan mat nung amuna ka. Ay na, jay buok na ti kitaom. Awan am-amo kakasta. Oh, kitaom Dagi jay ramay na ti sagaysay na. Iso asugargar ti buok na. Ako, kaslangan ni Mami. Oh, dito, no? Pasalubong kayo. Sagay-say na dagiti ramay na iti mo. Oh, dito, no? Pasan na nga ta, tasugargar mat ngamin. Oh, dito, pasalubong, oh. Anya adapusan, Oh, dito, pasalubong. Kitaom, Pasalubong kayo, no? kasla bali sungsungan tinamayan na itinalampong abok na. Oh, dito. Jaski, di na maisin ti panagkita na Oh, kanya. dito. Umadayo ta paila ditoy. Anya, Amangan no dakas ti panggap dayta. Tugi, oh. Amangan no amunang ado ti kwarta dito'y bagko. Katuld apan na pay. Pamantag tugaw dita bangir. oh, ako, sumurot samat ka data. Anya. Nita, payman. Apay, asip-siputan na. Ha? Adda ko mailakokan ka? Apay, anya ti ilakom. Pasapulam na ito eh. Oh, Palso. nabilig nga armas na ito eh. Saan pa'y amas na ti bala na? Saan mo pa'y agatangon ti bala da ito yung armas? Nagbagtit samot da ito yata. Saan ako nagbagtit? Si kangataa? Nita, Gata naman na ito eh. No kayat mo, hagpili ka pa'y adu pa'y dito yung bag ko. Libre ti bala. Basta gumatang ka. oray pa ipadawat mo da ita palso. Jak pagan ano. Sana abagtit. Tapno kastakit di tarmas ko. Kayat mo nga ipadas ta at makitam ti kinabirtud na. Ay, awan da ita. Gitakan. Talaga ti tao. Saan nga umdas ti unos ti panagbiag na? Tapno agnakaw. Ako, tay lalaki ako tungit tinakatugaw di talikodan ta. Anya, nakaluganan ta. Wan, tumalyaw ka Makitam ti murdong tinagimbudo a buok na. Tibuok na lang tinakita. Wan, iso day ta. Uray jak nakita ti rupa na. Isong, Aguray ka. Ha? Salpag. oh, apay. Saan atay bagting naglaklako iti palso tinakitak? Nudi katay babae at tinakawak. Imposible. Nagbidyo takla iti panakitak. Oh, apay yan. Kaslag nervyos ka. Mona, sikaman ti kita. Sigurad mo no tay ko tungit ngaglaklako iti palso tay tilikuran ta. Iso ko naktumat.
Kita ang tiro pa na ah. Diyan mo't latok-tok natin makit-kitam. Sige. Kunak tumat asi ka dayta. Ay, agbagtit sang agpaiso dayta at tao. Agnirsi-ngirsi laktan. Iso? Iso nga rod. Apay, anya aya tinakitam takas lakit di agner-nervyos kan. Kwa. Awan bakit? Salpak ka talaga. Parmatang natati nakita. Imposible. Anay ko! Uy! Agan ano kan ako? Apay ako gud-gutam day tatakyag mo! Si kagayam ti kakaisuna kapag yan tinatay, adi. Wan, sir. Nangag ko tinaiwaragawag iti radyo, may papan iti napasamak iti ikit ko. Awan asit yan ang patay kan ko, ana. Naiwaragawag iti radyo, tinapasamak akrimen. Wan. Dandani amin nga istasyon ti radyo amang iti lugar mi tinakaiwaragawagan na. Asino nga tinagpaiwaragawag? Imbagada ka di? Saan? Ngam oray no kasta. Imayak latan, ta siguraduak. Kat agpaiso. Awan na danon miya sa bali at tao iti balay na. Hindi nagresponde kami iti awag. Ada nang yawag kada kayo, sir? Adda, impagarup mi paikit din namang lukloko ti mawag. Tado nga minti kasta. Nagpaspasara kami. Kat pudnungot gayam. Da kami tinakakaamo, iti pan nakaisimpana diti punerarya ti simbahan. Pangaan siyo, sir. Takwatin nyo ti kriminal. Ay, agaw, baro. Imbag ta nakalagip kamot laang agsubli dito'y lugar tayo a purpurikat. Makaumay di syudad, Iki. Iso dito'y kamin kan bakit ko. Ay, natangsit sa daytain sangpot mo nga asawam. Saan, Ikit? Kastalati ibagayo ah. Tadamo yula makita. Agpatakder kami iti balay mi dito'y. Gatang ti solar iti abay to'y balayo. Ay talaga. Mala, nasaya at nga road. Agsingsingpot kan, agaw. Di mon sublian, di kinabarumbadom, idi baro kapailaan. Nasingpet da ito'y, Ikit. Adamot dito'y dayjay a tao. Asinaw. Dayjay oh. Tinakot tong alalaki akas laing budot isimgar abok na. Am-amaw. Apay nga adda dito'y, Ikit. Taga dito'y kadiday ta. Awan ti kasta a tao dito'y purpurikat, agaw. Ay, sikatikit kitaan na. Sursurutan nagsakit diday ta. Aguray ka man. Sapay makapasurong ikikita na. Kaslag matmata asibag. Hoy, sika. Apay nga da ka dito'y? Si Kangay, aping adda ka ditoy. Hindi ta. Magsutsutil ka kadi? Gatango mo na ti may sa apalsuot ko. Talaga nga'y pilit mo ti palsuot mo? Amok nga do ti kwartam. Ngam nalakalang ti panangilakukkan ka. Basta si ka ti gumatang. Ayan ti palsuot mo. Irwar mo ba? Kitag man niya ti aramidin na. Oh, at tuy man na eh. Oh, dahito yung matibala na. Ginulgul a bulong ti marapait. Kasano ti panangig gamiti na ito'y? Ipaturong ko na. Guyodem day taputan na. Samon to idugsol. Sigurado. Mabwal lakas lan ang banti matirwan. Sige man, ipadas ko nga rod.
Isintrok itimuging na. Ay, anay ko. Salbag ka, bagtit! Simkad tiputan na ka. Naitiro timuging ko. Salbag ka! Kat no impulat mo matay tatammo dum iti abot. Arumwaran ko matibala na. Di, si kanti dinugsol. Ta nagsubling arot tiputan na. Anay. Arayat! Tulungan ka! Arayat! Ayok ka. Arayat! Tulungan, Dak! Kasyan, Dak! Saan asyak tay tao ang mabalin alok kunti asino abala? Kasyan, Dak! Saan apod no timang mangag makikita ka? Kasyan, Dak! Ditakan! Alalya ti pinatay ko ang babae tinakitak! Saan ka mawatan? Apay akala at ipapanaw ta dito eh. Basta, mapantay ti sa balya lugar. Sana dito'y. Sana ang makakuti. Anya? Apay! Apay yan ako! Sumurot ka kanya, lalaki. Sino ka? Anya ti masapo mo kanyak? Wow! Nagtaraki daytan a lalaki? Artista ka ka di? Malubusam day tatao. Sumurot ka kanya. Ketap no maamuam tiga puna. Sumurot ka iti pangipanakkan ko ana. Ah? Ay, uwan! Sige, sumurot akmat! Mapantay yung arodan! Ago, sumurot takan ko na! Saan? Jak sumurot iti reta. Anak makakuti. Mayat ka man ka saan. Sumurot ka kanya. Da kayo adwa. Ano ti panggandang mo, adik? May tabo ng tibang kay niikit ko, indon bikat, sir. Mao din itang nga aldaw ti bisa ti balsa Apo pulays! Ah, Apo! At day baga day ti kadwak a tao ka na kayo! sino ka? Siyak ti nakakita iti nang patay iti adda di talungon, Apo! Ha? No kasta? Sino ti kriminal? Ibaga madagos. Sino ti kriminal? Ah, Siyak. Ako. Siyak. Pakawanan da. Isublik dagit itinakaw ko nga lahas kan kwarta. Pakawanan da. Ako. Sika ti kriminal? Miss! Miss! Bayamon! Da kami ti makamukan ko na. Rumbang amatay-matay ka kriminal! Bayadan na tinaramin na kanikit ko! Apong! Ha! Ay! Ha ha! Kulas apok! Ay na! Imbagtadakan! Kunaklano di ka nagsubli dito'y tirad-tirad! Ha! Ha! Ay! Napanam! Ay apok! Ay, adayo! Ha! Nagpaspasyar kami kan agilaws. Ay! Ha ha! Ay saor kamit kulas! Apa nga di na inkuyog! Ha 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 ha! Saor ka! Ha ha! Ha ha ha! Ditang gagayem, tinagpatinggaan ti istorya na itampok itangal daw. Babaen ti panakigasangga sa ti immortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Babaen iti pluma ni Lady Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon, Kirby Rillera. Musika, June Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DJWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Alipugpog!